program bude prijatan i drag. Ko gleda prag, stao je na dobar trag. Ko ne gleda prag, odneo ga vrag. Najpoznatije brdo u Srbiji zove se Mečka. Kažu da je brdo dobilo ime po nekoj mečki koja je tu nekad pojela nekog Turčina. I u turskom predanju postoji priča o mečki, samo je ona pojela Srbina, a ne Turčina. Kada bi Srbin i Turčin bili zajedno, pričali bi kako je mečka tu pojela nekog ciganina. Ciga je odmah uzvratio pričom, lepšom od prve dve. Nije tu mečka nikog pojela, već je on, Ciga, išao sa svojom mečkom od sela do sela da zaradi deci hleb i baš kada je prelazio Carigradski drum, naiđe Turčin na besnom matu, a ispred sebe goni vezanog Srbina Hajduka. Konj se poplaši od mečke, propese, Turčin s njega pade i pogibe, Srbin Hajduk pobeže, Ciga ostavi mečku, uzješe konja, skide s Turčina ćemer blaga i ode na vašar u Ražanj da kupi deci malo pečenja s Ražnja. Ražanj je danas opštinsko mesto, ali predsjednik opštine ne vozi ni mečku ni ajkulu, već običnu ladu. Ima jedna zanimljiva priča o tome kako je u Ražnju jedan predsjednik opštine birao svog šofera. Kaže, bit će vozač onaj ko naizust izrecituje imena svih ražanjskih sela. I nađe se čovek po imenu Ljuba koji to učini s lakoćom. Sedi Ljuba u predsjedničkoj ladi i misli šta bi bilo kada bi mu neki veći predsjednik ponudio veće kola za veće znanje, pa poče da uči geografiju. Prvo mu na pamet pade Srednja Amerika i država Meksiko. Srednja Amerika. Meksiko, Gvatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragva, Kostarika, Panama, Kuba, Haiti, Dominikanska republika, Jamajka, Trinidad sa Tabogom i Barbados. Meksiko ima 31 saveznu državu. Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Yucatan, Campeche, Quintana Roo, Coahuila, Mexico, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nueva León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas, Federal Island Distrito, Meksiko Federal. Neka Ljuba putuje svetom, a mi se vraćamo u našu domovinu pod brdo Mečku. Kada na 170 i kusur kilometra, idući od Beograda prema Nišu, siđete sa Carigradskog druma kod mesta zvanog Jovanovac, pa se uputite sevoroistočno pitomom dolinom reke Krčeve. Posle oko sat i po laganog hoda sačekat će vas selo Skorica. Na ovoj vetrometini kroz vekove su živjeli mnogobrojni narodi. Kažu staropamćenici da je oko 1420 i neke godine Turci su posle rušenja tvrđava Stalać i Bovan osvojili i ove krajeve i ostavili pusta staništa, pošto se stanovništvo iselilo prema Šumadiji. Krajem 15. veka ovi krajevi se ponovo naseljavaju. Stanovništvo iz područja Kosova dolazi u ove krajeve. Priča se da je prvi Skoričanin, probijajući se kroz turske redove, došao u ove prostore samo Skoricom sablje i da je selo dobilo ime po tome Skorica. Da li je selo dobilo ime po korici hleba ili korici mača, ne zna se. Jezički stručnjaci bi rekli da ova druga varijanta ne bi bila pravilna, jer se drška mača ne zove korica, već korice, ali ovde se kaže korica.
Po nekim starim zapisima ime sela se izgovaralo ranije kao Korice, znači dvojina, a ne jednina kao danas. Selo je inače kompaktno, zbijeno, ima varoški raspored kuća, što govori da su se ovde ljudi nekad doselili iz neke varošti sa juga Srbije. Ja sam spreman, obrijan, uređen, možda krenemo da hoćemo. Inače, ja sam komičar Anti Živojin zvani Duđa. Učestvovao sam u mnogo emisije i u televiziji i u Radio Beograd, u prvi program, u drugi program. Bavim se jedan zabavni hobi. Ja sam komentator Zida smrti. 50 godine držim mikrofon u ruke. Ajdemo da požurimo, poštovana publiko, dragi vašarci i cijenjeni građani. Priđite bliže. Ljubazno poziva premeniti auto Zid smrti i naši pakleni vozači. Da vidite kako naši momčadija na automobilu, na motorima izvode razne varijante, vratolomi, čudne atrakcije na vertikalni, potpuno ravni drveni zid od visine od 7 metara. Ovde nema laže, nema prevare, nema reklame, priđite bliže, kupite karte, uverite se. Zauzimite vaša redovna mesta na našu galeriju Moral Slepo i pratite program od početka do kraja. Ulazna cena kako za stare, tako za mlade. Pozurite, deco, pioniri, pionirke, omladinci, omladinke, momci, devojke, starci, starice, udovice, raspuštenice, kutnje, pomoćnice i poštene domaćice. Ovo najsevernije naselje opštine Ražanj danas ima 1189 stanovnika. Poređenja radi, po popisu iz 1961. godine, ovo je selo imalo 1661 stanovnika. Stanovništvo se bavi pretežno radom u poljoprivredi, a neguje se i tradicionalni zanat krečarstvo. Ovim zanatom Skoričani su počeli da se bave dolaskom na ove prostore, pošto se pored samog naselja nalazi planina sagrađena od krešnjaškog kamena. Inače, sama reč ovog zanata je turskog porekla, dok je izvorna slovenska reč klak. Sami zanat je sačuvan u imenu toponima Klačevica, to je susedno selo našem selu Skorica. Skoričani se tvrdoglavo drže i svog starog zanata krečarstva, što govori da su možda neki sišli i sa planina. Ja sam taj Slobodan Milošević, rezervni sela Skorice. Izvinjavam se da mi je ime i prezime tako. To ne može pobije niko, ima i lična karta. Proizvodimo kreč ovde, mislim, u ovoj furuni, zvano mesto sela Skorice. Peć od 3,5 tone, mislim. A ima i veći, ima i manje. Količinski ova fabrika 3,5 tone. Bez toga materijala se ne može bez obzira. Ne može ni jedno domaćinstvo živjeti. Treba od kilo do vagonima kreča. To se peče od prilike do 5000 temperatura. Postiza, mislim, masa do 5000 stepeni. Prebiše ga. Dobar dan, domaćini. Možete malo da popričamo? Možemo. Kako se zove? Milosavljević Ivan. Sedite, da sednemo malo. Ajde malo. Daj. Rakija, Da, rakija. Je to rakija od... Od grožđa. Od grožđa rakija? Da. A šta bolje ide, vino ili rakija, šta? Na pijaci ovako, šta se bolje proda? Pa mi malo to prodajemo, imamo za svoju upotrebu, a uvek bolje ide rakija nego vina. A imate veću familiju ili... Mi smo 5 u domaćinstvu. I od čega uglavnom živite? Živite od Od poljoprivrede, ja sam penzioner, imam malo penziju i tako. Šta ste radili? Ja sam radio u kamenolomu, kao kovač, 27 godina.
Razumete sukovački zanat? Da. I sad radite zemlju? Sad radimo zemlju, stoku, čuvamo. I kako se živi ovdje u Skorici ovako? Pa seljačka posla, znaš. Kad se ne radi dobro, ali kad se radi nije. Znate vi neke priče ovako o rakiji, o kazanu ili... Pa malo toga. Malo znam. Malo toga. Te šale neko ko mi ne ide. Ne volite šale? Ne volim. Volim šale kad drugi pričaju, ja... A volite da slušate? Volim da slušam, da. A jel idete ovako, kad dođu ove priredbe neke ili to, jel idete? Pa ako se ne bi lagali kao stariji čovjek, malo idem, a idem po neki put. Idete, aha. Dobro rakija? Pa ta rakija nije prepečena, a kad se prepeče još će bolje biti. Jer ovo ide sad normalno iz komine. A onda kad se stavi u karac samo rakija i onda se prepeče, to je kvalitet bolji. Koliko ovdje stavite komine? Tu Pa 80 litra. I koliko dobijete rakije iz toga? Pa 20 litra. 20 litara. Ovo prepečete pa onda 10 Pa litara? onda 10. U pola se dobro. Канада, Юкон, Британска Колумбија, Алберта, Саскачевен, Манитоба, Квибек, Лабрадор, Нова Шкотска и Колумбijski okrug. Granica prema Sjedinjenim Američkim Državama ide reka 49. uporednik severne geografske širine, gde zapadno izlazi na veća jezera Michigan, Erie, Huron, Gornje i Ontario. Sjedinjene Američke Države, Kalifornija, Washington, Oregon, Montana, Idaho, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Severna Dakota, Južna Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Iowa, Indiana, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, Tennessee, Kentucky, Ohio, Pensilvanija, New York, Maine, Zapadna Virginija, Južna Virginija, Severna Karolina, Južna Karolina, Texas, Sierra Nevada, Michigan, Erie, Iowa, Huron, Sierra Nevada, Kolumbijski okrug, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New Jersey i Delaware. Inače, bio sam u 3 države. Bio sam u Pariz, bio sam u Solun, bio sam u Salzburg. Jer to je kulturno-umjetničko društvo Moravac i Čičevca. Ja sam njihov humorista. A gde vam je ovako najlepše, u kom gradu vam je najlepše bilo? Najsam se više i bolje proveo u Veliki Šeljigovac. Ta poljana puna brava, među njima Duđa spava. Ja ne spavam, samo dremam, ali tvrdog sana nemam. Na si mi bele bravi, ne može me sam prevari, pa ponekad dignem glavu, na zelenu sputim travu. Tu je jedna cura bila, svoje stado ostavila, a moje sakupila. Kad sakupi bele brave, sede mene vise glave, pa za inat svoga sela poljub me posrećela. Pa u sama sebe zbori, divna li ga Bože stvori, divna momka crna oka, vakav nema do istoka. Duđo, a gde vam je žena sad, gde? Uvatila đavola za nogu i otišla u svet. Šta to znači? Pa, znači lopovština. Šta, ostavila vas ili umrla, šta je? Ostavila nas, živa i danas. Živi u Paraćin. A u Paraćin? U Paraćin, ona je građanka, mi smo seljaci. Za mene je bio vašar bomba. A jesu vas ljudi na vašarima voleli, jer su vas poznavali? Pa kako nisu, pogotovo žene, ja strašno gledam u žene. I više mi postavljali pitanje. Kad imali tu visoko školovani ljudi, na primjer lekari, oficiri, prođe i kaže prijatelju, otkud ti vo izlazi? Jer ja pričam po 16 sati izdržim mikrofon u ruke. Kaže mi, izlazi mi iz grlo, iz volje, iz duše. A jeste prodavali neku robu ovako, ili ste samo najavljivali cirkus? Nikad ja nisam prodao ništa. Nikad. I ja sam čovjek što nikad ne pijem kafu, nikad ne pijem vino,
nikad ne pijem pivo, nikad nisam kockao. Ja samo rakicu, popijem koju rakicu i grlo udara li udara. Znači, rakija je dobra za grlo. A jeste, posle ona ti razveža razgovor. A ste si sami po vašarima da ste vodili ženu? Sa zdravlje da ti to, i to ti pošteno kažem pred Novsov kuću. Ja sam imao, sad je nemam, a imao sam zlu ženu. Zlu ženu. Što zlu? Kad pošli susreti sela, ja sam glumeo 20 godine na teritoriju naše opštine. Nikad nije pošla s meni. Jel ona nije htjela? Nije ona htjela. Nije ona htjela. Ona sve to nije smatrala. Razumeš? I najzad uvatila đavolu za nogu i otišla. Južna Amerika, Argentina, Bolivija, Brazil, Venezuela, Peru, Urugvaj, Paragvaj, Čile, Kolumbija, Peru i Surinam i ognjene zemlje. Mirađio vrijeme odlazi, vrijeme odosi mladost. Vrlo si malo vidio radost. Radost to ljudsko srce pokreće. Ej, mladosti što još jednom doći neće, voleo bi ga ko plavo cveće. Iz prakse, druže, ovo sam stekao i svakom bi rekao. Pazi se, druže, od svaka zla, da ne pođeš mirađija. Zapni i radi i znaj, zaradi u svoju niko ne daj. Mani se tasta, mani se babe, da ti ne bude za uvek džabe. Dok para imaš, svako te voli. Kad ih nemaš, tako boli. Noću zapinješ i danju radiš, da budeš sve bolji, da budeš svakom po dobroj volji. I tako moraš dokle si živ, sigurno zakon neko kriv. Možda je kriv tata i mama, ili je kriva sudbina sama. Ili je najviš kriv deka, što mirađija pati do veka. Na službu ti si godine duge, srce ti biva u razne tuge. Na poslu si uvijek imao muku jer si bio vezanih ruku. Sve što se trudiš da budeš bolji, to tasto nije po volji. On uvijek drži suprotnoj strani i gleda da te sahrani. Ja ovu priču privodim kraju i javno pričam, svi neka znaju. I vama pričam i vi da znate, vaše sinove na miraž da ne dape. Od miraza nema gorega zla, to vam lično garantujem ja. Pazi se, druže, od svaki jaz, što najgore to je miraz. Zet je trastu u oko trn, zato ga zovu garvan crn. To više niko ne radit ne treba, pa makar prosio za parče leba. Ali vrednom čoveku ne preti glad. Zapni, druže, dok li si mlad. Rođena kuća nek je od blata, lepše sija od svakog zlata. Ona vedi nebrojno blago. Ja vam pričam, neka vam je drago. Ove dostojanstvene, četvoronožne lepotice dugih trepavica sigurno u sebi misle: Bože, Bože, kuda li juri ovaj ljudski rod? Kad sve ovo proputem, a najviše volim da se vratim u moju rodnu varošicu Ražanj i u moju Srbiju. I mi putujemo dalje po ataru opštine Ražanj. Smajlovac je najmanje selo u opštini Ražanj. To je selo istog tipa kao i Skorica. Kuće su gusto postavljene jedna uz drugu, a kroz sredinu sela prolazi put. Na ovom mestu, na pola kilometra od Skorice, je 1154. godine vizantijski car Manojlo I Komnin odmarao 3 meseca svoju vojsku pre nego što je krenuo dalje prema Braničevu na svog odmetnutog rođaka Andronika I. Iznad nas na brdu nalazila se u to vreme tvrđavica Smilis, koja je predstavljala sedište vizantijske nome, sedište čitave ove oblasti u vizantijsko doba. Nekad se u starom Rimu govorilo da svi putevi vode u Rim. Danas se u Ražnju govori da svi putevi vode u Ražanj. Tuda prolazi čak i autoput. Idemo mi u Ražanj. Ražanj je ljupka mala varoš sa vrlo lepom čaršijom. Ima ideja čak od nekih arhitekata da se ta čaršija sruši i podigne jedan soliter u koji bi stao ceo Ražanj. Ražanj inače ima 1500 stanovnika. Ovde vreme inače malo sporije teče i varoš se sporo menja. Priča se kako je vaskrsnuo knez Lazar, krenuo po Srbiji i ostao čovek potpuno zbunjen.
Nije mogao da prepozna ni Kruševac, ni Ćićevac, ni Veliki Šiljegovac, ni Stalać, te kada je došao Ražanj, srećan uzviknu: "Vidi Ražanj, ništa se nije promenio." Ovo je Ražanj, mesto staro 14 vekova. I nalazi se, ja imam običaj da kažem, nalazi se ovde na stari, drevni carigradski drum, a ni do danas mu se ne zna ni dan rođenja, ni komu je kum. Ima o njegovom imenu mnogo legendi. Ja bi samo pobrojao 4, zbog čega je dobio ime Ražanj. Prva se odnosi na to da su njega branili meštani posle Kosovskog boja, kad su Turci krenuli u ove krajeve, na taj način što su zašiljili ovakvo kolje. To je jedan od koca koje je nađen u samom centru Ražnja, i na taj način su ga branili kako bi sprečili da konjanici i vojska uđu u sam Ražanj. Druga legenda o postanku Ražnja je da je on dobio ime po ptici močvarici, crni ibis, koja je navodno ovde živela, i po tome ona se na našem zove Ražanj. Po tome je ovo mesto dobilo po ovoj ptici ime Ražanj. Treća legenda je da je ime dobio po najvećem vrhu planine Bukovik Rožaj, koji se nalazi na 193 metra nadmorske visine, pa navodno da je po tom vrhu planine ovo mesto dobilo ime. Ražanj se jedno vreme, putopisci su ga neki zvali i Đurč, zato što se, kao što vidimo, nalazi u jednoj dolini u obliku đuveča. Prvobitno ime mu je Arsena. Smatramo da je ime izvedeno iz prvobitnog imena Arsena, koje je ovde podignuto vojno utvrđenje, koje je ovde podignuto u prvoj polovini 6. veka. Ima još dokaza da u Ražnju vreme malo sporije teče nego u drugim mestima. U centru varoši, na jednoj markantnoj zgradi, 50 godina u komunizmu, 100 metara od SUP-a i komiteta, stajale su ove vitraže u obliku kruna i niko ih nije ni primetio. Sada, kada je komunizam prošao, vodi se velika diskusija da li ih treba skidati ili ne. Dud, bez obzira da li je nizak ili visok, kriv ili prav, njegov plod je hranljiv i zdrav. Plod mu je koristan za ptice i ljude, a bez njegova lišća ne mogu ni svilene bube. U proleće, kada sve ne stane, kada nema južnog voća i banane, dobrodošli su slatki plodovi sa dudove grane. Za decu, piliće, šočiće, ćuriće i prasiće i jata ptica divna je poslastica. Plodovi su mu prijatne slasti, jedu se friško, sa ukusa fina, sadrže prirodna šećera i vitamina. Plodovi mu mogu biti crni, beli ili suri, a kada se usta stave, divan sok pocuri. I kada se nije znalo za južno voće i koncentrata, i ljudi iz stoka su se grabili za njegove plodove, uzimajući ih iz peska i blata. Dud je mnogo značio kad ne stupi glad, a i kad ožeži sunce da napravi hlad. Da deca njegove plodove guljaju i u granama ljuljaju. Da od dudinke može lako sok da poteče i da se rakija dudovača peče. Najlepše se kažu rakijske ture kada se ona pije iz dudovo bure. Zato kada se gledalo gde devojka u selo da se uda, brojalo se koliko mladoženja u dvorištu ima duda. Pod dudovim krošnjama odmaralo se, pilo, jelo i sakupljalo selo. Tu se češljala vuna, obijala konoplja, prelo se, pevalo i pravilo novo ruho i otezalo sukno. Njegova je zasluga za odgoj ljudskog i životinskog roda, kao i svilenu bubu, zato kapu dole njegovom veličanstvu Dudu. Samo jednom pao sam sa Duda, o tome u selu pričalo se svuda. Da li je sa Duda pao i ražanjski zet Aleksa Brajović, koji nam priča otkud Crnogorci u ražanjskom kraju? Kao ražanjski zet preko 40 godina interesovao sam se više puta otkud toliko Crnogoraca u okolini, bar poreklom.
I doznao sam jedne kao čudne priče koje više liče na legendu. Naime, knjaz Nikola Crnogorski, kasnije kralj, zamolio je kralja Milana Obrenovića da on pošalje određenu količinu žita. Naravno, tada se žito nosilo karavanima preko Starog Rasa i kralj Milan odgovara kako da pošaljem, znam da je glad tamo, ali glad i u Starom Rasu, opljačkaće karavane i neće stići. Nego bolje pošaljiti i meni 10.000 duša da se prehrane, da prezime, pa ćemo na proljeće naletiti, ćemo vidjeti šta ćemo sa njima. Tako je bilo i naravno niko se skoro nije ni vratio, jer tu su se zima, sela po sela, po to i oni su se počeli da se žene, devojke se udaju i tako su i ostali. Imate čitava sela, praktično crnogorska. Kralj Milan se začudio tome kako su ostali Crnogorci, šta ih je to privuklo i naravno interesovao se u tom kraju, ovom kraju ovde. I on ih pitao ih kako ovi Crnogorci. On kaže, pa dobri su, kaže, dobri ratnici, lepo guslaju, razgovaraju s ljudima i, što je najvažnije, Turci, od kada su čuli ovi niški i drugi, ne približavaju se tako često kao ranije. Mada je tada već bilo i oslobođen ovaj deo. Pa su se tako i odomaćili, kaže. Samo, kaže, ne vole da izađu, da rade na njivi i toga. A kralj Milan njima, pa nisam ih ja doveo ovdje da rade. Oni su došli pre zime i da isteraju Tursko iz vas, ako je još ostalo. Naravno, to nisu, primili su s kiselim osmehom, ali oni su se poslije domaćili, to je opet ostalo njihova priča, njihova legenda. Kako smo zavoleli. Bila neka bogomolja tamo u Kapedriju i ja sam imala rođaci i otišla sam tamo na igranku. I tu smo se upoznali. I posle neko vreme, kad nesmo tad ništa rešavali, otišla smo sa svog oca kod tog rođaka i odemo njemu kod kuće da mene njegovi vide. A on je imao tamo instrumenti da svira, tamburu, gitaru, bas prim. I dok su se oni svi razgovarali, on meni postavi pitanje šta volim da mi odsvira. A ja, pošto volim kolo moravac, kažem, odsvira mi jedan moravac. I on meni potrebi žicu, ono što ja hoću, što ja volim, i ja kažem u sebe, mislim onako, hoću te uzmem pa da ništa nemaš. I tako. Pa uzela sam ga zato što je došao kod mene, nisam ja otišla kod njega, on je na prizesta kod mene. I tako sam ja njega uzela. Jesen prođe, ja se ne oženim. Često majka govorila meni, sine rade, devojaka dosta. Ti mi sine, neoženjeno sam. I u sljedećoj emisiji ostajemo u ataru Ražnja, vodit ćemo vas u selo Praskovče. Vidjet ćete kakvih tek tamo dobrih zetova ima. Neko će reći, ma šta me zanimaju zetovi, zet nije čovek. Ne budite sigurni u to. Bez zetova i snaja džaba je sva priča. Doviđenja, uvaženi gledalci.